olole ninyevene, olole ninyevene. Tokoleni kusho mwalo kuombola lye. Ethimbo ngane artist adhanimbia kwalizo chokuimba kamwe kali keholike kuferenda anje Peter Brave antsina thimbo kane kwa ihatulisi mu na pochimangwa mono chingane kwa ihatulisa tutamekere po mavumono genome atupiti po mavumono kakali pangwa atupiti pona ngenge moberezi ya muyomo kwa ihatuyo kwatukizenga handi yaho getope ko mandi bukashara mi opochike mandi poni wengenje ngane ngopochikano mani kasharande kadhimbu apeshenga mokotwalisa pona limuna shine kwa ihatuka tuli kusita ferenda anje Peter Brave kwa ine horo kuimboka himbiro ha olole ninyevene, olole ninyevene. Tokoleni kusho mwalo kuombola lye. Ngane mu yandibura kucha mani anoferenda anje Brave kwa rukupita konengo kahimbiro kukolike. Weta kumwe hore mbwa chimwe tonyemwa ngino chika wahi kosta tusayo kwa sababu twaza kuko masano gumbwena no mambwa kamwe gakinja o mapiti buru no mabrudoga ngweta ngwe ko lembwa mani ndero ngweta ngwe nkwana mbwa weta kwena karo nkwana mbwa ngweta ngwe ko lembwa chimwe tonyemwa mani tamungundira poke bono ponda ngwa mono bale horoka himbiro lera hono shashoke netumwaraka umwimbo tekorombere kucha hogorora ngwe mwene kucho waro kuhomborali buka kaleto pano embezi kuchaye ningamwa pension nuwe ningaika kwa inde mwara hogorora ngwe mwene obuka kaleto chaye anu yekwetera ningongini chikano cha zakoni chokwenda pocha kombinga ho henjo kana kucha anu yapumbo kupeoma kumagizo pongani yakale mumenjo kana za umono shasho zili pongani tazi tekano chonocho ninonde ano kupocha kopinga eeDivorce poma kumagize mionda zapona le shashi unganditera kucha arushe hini mahaende nawa arushe hini mahaikarerere itachiti kucha onushashoko kana nakalike moncho kana sigo nando tahimurukiro mindiro nando tahimkenene hempata posingo kapunda henena nganditera kucha ini maharushe haikarere chocho newete kucha amuyamwe menjo kana oyerimo tamonishu na yocho ne yeke yapo kongurushi na kucha na ndize mweke na divorce ke man yani nandi pope ne kopinga ho divorce kucha mwana mimbi otuna o perception anenge ove ko kucha o divorce ochimo china yi ochima tati situation chocho wetanu mbata divorce anenge ba divorce akayole nana era anu yakale yuva kucha ayo ya divorce ongenene otandi mu rombere mbamwa divorce ni munezira liyo ku divorce kuti divorce akadzicherera ochimochi no kapena chima kachinwa nanu winai shashinge ngotatutara kucha openi ko mhugumwe elike muhombo tahimonifikishuna himpweterere limona inde kulipuketa ati masango da divorce anu tatire njengini akuru ni anjo tatire njengini friend zanjo tatire njengini wede ngaweme cheke ulipo mopya kazi we ulimo hombo weto moni shunike nde toka moni ko madheraze we kusika pongwe twi mangere kwengwe wasanenge wadhipa onkuruka zikuhende nangwe twizipa sene mbato wali na sekutota tutingini shike wasi atwike tujo chinyama chetu satwimbi tunatu so tatoto kuzimbwa nale nokuli mangike to wali kucho anano tatire njengini ngengo oli mono to wali kucho anota kutire ngini to moni shuna verendani Toto ni ndaro kurumburani kucha divorce ho ine shinde hitara etokoro yiri brave ninge ndiche kucha etokoro yupenda ko mhungwe wete kucha okulimo ngombonde tahimoni tishuna ha chokwara tegerera mano muniko mauzigo genji yali kuhamea kapeoma kumagizo kapenike kucha irunduko yachike ohinene onhatu ashukuni no ku divorce ngane minister otanditi kucha divorce etokoro yiri brave ayo ntongwahara kutamukurura wete kucha ai ngombonjita hinlongere nawa kwara kutamukurura kwara kuchona umefuta etokoro ndono yiri brave ando shasho chivulise walike ulimeande tomonikishuna nde tokasiwa poko maziraziro ngweto kimangereka ninge tokazipa konkuruka zikuhe ninge wiwa nde twizipa kangwe mwe omauzi wiko kenji weta chivulise kwalike wazapo nombiri de totsikirike nokukara mwenye kohe kulina watota mekike na watota mukurula kwike na wanawa tokalike unombiri o divorce ahulike uhapumbwa ukucelebratewa ngai minister we relationship
and love affairs otandi kuja o divorce hapumbo ku celebrate hapumbo kuningirwa o party ngashike tune party do machacho otune party do otuna itusi hango yo mafumbi ko otuna itusi hamberero yo mnu wali mu chiponga cho auto ningi wali mu chiponga cho numba nengo kwali unuvu ngandiwo ndiye karunga teku arudha honingo chitusi hamberero kutandi andi ningo chitusi tandi hambere karunga kanje shinda ndupa mu chiponga ninge ndaza move wali wakwate nje numba ngandi anono divorce hapo mbuko kuningiri ko party na wana yahulike sotaro kuyenja utaro kuyenja batam divorce ondategerera mukale mwashanje kitu niyo divorce ndiyenja hashi nganga founder of divorce parties sotaro kuyenja enjo zapumba na yahulike otara minister ndara divorce adikaita ningirwe party ano kunani party haziningwa anu wazachike anu yaningoma onadinge tegerero ndio taningiro pacha anu baby washi nengo chike waje de oya horiki na mwara tuye divorce divorce na viriwe se tuithanike na wana wangashi wali tuithana kuchituthi yango choito ya horiki ile nutale so tatuike tu create awetu no makuru box tatu yo divorce aje de totoro bwelike na kuchata nawe momwete shiwainde muithana ko chituthi yango chani chali ko mumba sigwanga pingapi nomholike wanje nguno twinga tatokoro njokana jono tuhemu ndeshinga twahimo kaparo kanjena mani okaparo kanjena utamona kuchitatu vuruga utamona kuchitatu vuruga utamona ne kucha na tutopo kaiki so tatu atuchitamba kuike atuchitamba kuike momo nemo divorce party yani mono omonemo bumbo kutrombweri ni maisha kuchane shima divorce no mholike gohe ngomaliko kwaligeri mumwe olene paife ngweno ba olengweno company olengweno rande kuruzo olengwa apewe umbo olengwa apewe custody hunona ini mambiono nene mwapumbo kutorombwera ne batan divorce amo party eniyo divorce inatwara we kuvini mapo manganjano momikara zo social media muya kutika numbana ganjano divorce divorce hombitazivu kuithane niketa ndeta mutu ningiro party twetu ndeta ntorombolike nawa kushaye kuchimochi ostoro hichike hipongi ichewe opondi introduce kucha divorce na ziningire party opomuturukire nembata divorce kucha you have no hard feelings otalike muturukire kucha you have no hard feelings omatopoka nawa omatopoka chomara omatopoka pe ubathano you have no hard feelings ochike yakano limwe ndono yo kutuningiro party ko divorce mutorombere kuchaye no muri na walera ngenge thimbo limwe no kuli umwa divorce ado tamvu munana ndongeshiva imwe tamvuro kurongera kumwe tamuturombere naona kucha no you have no hard feelings ngopuna pona holikeni ya mwape tamuturombere kucha ngani napona holike kwanje mbegu mohengu wetanga kuchano yamwe sokwali hatukarate mwara ono ungokaike kwara maro wa hombura pike ndembo limbo hombuino kakaramo waka divorce gembo linde seka tuchichi so kwani ate kwara shawe tuningiro party ndiye tatu yo pone tatu atumone kucha mboli mefuto wagarukiramo satota migiche tatu submit application azetu chiringa ndinekera ocheto pochanje tamuchitura mironga ya ndinaponeze hizo talitu kucha ku ministry wetu relationship and love affairs otatu consideringa o separation na relationship adinyu kendo kashwara relationship ke dino do boyfriend girlfriend lanyo mbina yokana chasho ntwazizirike pe no makuyungu to unene ngenga hanu mbano tatopoka hapukara pe no makuyungu to leralera ngashi kombinga hamati yage yayo taka yo hadhipagani ya lemaneka kazona hashano yuvite kuchoyalirwa utatu yapo no separation da relationship adino kaziri official dhamini na hombora opoku yandwe anu taizi paga yota ile maneke mo rashanu akuchonto kwalirwa ini mafamu shono chiri mironga andike mugarukira ngane ndi murombere ngenge ndafanaliza na wana wini machine iturapo mashara kucha otachende na nangini upona no separation anjono here commercial with that said I remain Minister of Relationships and Love Affairs. Ndivyo kuninge tokoro yo monjira ngasho mwimbiti ibitati holole ninyevene tokole ni kusho mwalo kuombola lye